Yeah, namhlanje khona umilakhala namhlanje wesithu nayifind sisemletheni okwadlala nje lapha isnooker uyazi find ngikhuluma ngani ngibona besuku yansizwa Sithembiso Shophe lapha wesithu 50 250 lapha Sithembiso ayikhona yalapha abamugwena uthi uthabani phela bangani laba azugcina sewudideka mntaka baba bethi abasukumisa lapha insizwa thabani mugwena yena lapha 50 cent uthi oh my god Uchamjuni Uchamjuni amvimba isintu kanti semdala lapha lumphana utheveze yena lapha insizophatheza imani usemdala uphatha uthi ngayazi lento ufuna ukuyenza baba dala ngisabe ngibabona bayenza hey madoda awakhetha kanjalo ke lapha West Chichon dali penalty number 2 ake sibone shaka bathi sikode enze njani nanya iphako sezinethi wani not embo abakoranga ishamboza isho namabhala kabi hayi bakorile mntaka baba kodwa penalty yokuqala le penalty number 1 of Amasayoni ebane advantage abayiphethe ngesandla singazi ke bazoyisebenzisa yini nawo nanya lapha ke manje uZikode Shaka Zulu bathi ngiyokushaya ezulu Zikode Shaka Zulu Chicho hey West Chicho athi khona sokuna la namhlanje sifasile mntaka sifasile ngathi khona sokuna la zifase ngokulingana bageje ngapha bageja ngapha naye lentizo lapha look ngiyibiza Sithembiso Shophe yena ke lapha matikiti uthi thuma mina nami ngiyathumeka lapha we-H to H uthi ake ngithume mina nami ngiyathumeka khumbula lapha Sithembiso Shophe sekusungula nje lapha isipiliyoni kuphela penalty number 2 Sithembiso Shophe ubhekene lapha naye lapha lentizo lapha Keleto lapha akesibona nguKeleto ubhekene lapha noSithembiso akesimbona nangehlehla ke lapha uSithembiso uSithembiso uthatha isikhathi sakhe nangomatikiti isaqhule badoda simini Mazayoni sekushona vele ungasabi uzolkora sukuma ushaya hey naba abantu ngayifuna imali uvivini hey kushaje phela ube hero hey madoda lento ngayenza ngavela ngakhumbula wena ushaya ekhanda phela unepenalty yakho kuphela futhi engimaziyo vivi phela ushaya penalty ngekhanda awubasukumise vivi nangisukuma indoda hayi agijima ithukile lapha le ndoda egijima kanje ithuke ngempela no experience liyawenza ubonisa ukuthi cha nokuzithemba khona ukhuluva isikebeke esingaka criminal lo mfana uTshontsha Smart lo mfana akatshontshe kanzima uTshontsha Smart futhi lo mfana othila ngama-IT lo mfana othatha ithurani ngamunye mboza lo mfana ukhanga Smart ake simbone lapha West Chichon akubheke ukhuluva labana okhanga Smart uthatha ithurani ngamunye namukhuluva ubhekane labana eshizi umletheni namanje yafuna manithi lihle penalty baba ngivuma lento qeda ukuyenza manje yinhle leyanto ukhuluva lona Mroza bathi into enhle yanconywa West Chichon what a penalty uvuma namabhakaniya ufasa indoda emnyama mawubuya ngiyambona lapha ukhuluva one isikole lapha West Chichon sunabantu abadala kuphela ke manje laphana yona ke lapha H to H penalty number 3 1-1 isikole penalty number 3 1-1 isikole basukumisa ke lapha uchampion the championship ubhekene lapha noKeleto Paterson yangophatheza kakasebenzi ke lapha uPaterson uthatha isikhathi sakhe ke lapha uPaterson uthi dala ngilindile baba uze wafika uthi usuze wafika egcini 1-1 yona lapha insizwa championship madoda phakathi lapha ikondelo lapha insizwa championship 2-1 isikole penalty number 3 penalty number 3
lazima iselekta chelo ngeke phela thoka mana phana ke bapathi bhala maphalani maphetsela bhala maphalani maphetsela bathi izinto zale ukale akasazi ukuthi ushinta yini namathi bhala maphalani maphetsela penalty number 3 amazayoni 2-1 is goal. Against Ronnie. Akete Zinto. Zinto Lazam. Penalty number 4. 2-1 is gone. Penalty number 4. Basukmisela pha insizwa ashes to ashes. Goslina. Uthi thumani mina nami ngiyathuka ashes to ashes. Base beyithuma ke lapha liyansizwa asazi ukuthi ngishintshe isikopoti. 2-1 is gone. Penalty number 4. Akesibona lapha liyansizwa uMandoza. Wayisithatha lapha isikhathi sakhe sesala phansi ubheka lapha noKeleton. Nayi lapha liyansizwa ibamba lapha edanti imbheka. Ithukile ngabo zokumela nami. Nango uthi uza baba. Akesibona nayi liyansizwa nakwenza nje lapha uKeleton. Uthi konke engayiboni kahle Mbroza. Uthi ayiqale phansi lensizwa konke engayiboni kahle. Nayi ngithusa. Uthi ngibona ngithusa lapha uMbroza. Ngithi asiqale kahle phansi. Wayisiqala phansi lapha liyansizwa uMandoza. Penalty number 4. 2-1 is gone. Penalty number 4 nayi liyansizwa uMandoza. Uthi uKeleton lo niwana yeke lapha uMbroza. Akesibona uKeleton. Kuphela phana liyansizwa ashes to ashes. Umlethe penalty number 4. Yayisithatha isikhathi lapha insizwa. Iyasondela ke manje. Iyasondela ke lapha manje. Nangu Mandoza. Happy. Hifoto jabubu. Isikhathi azobona khanya kamnandi lapha nayo uzolo umuntu othini. ayilana ikhala finish into yamamsela awusibonda mlilo hey lola lo hey Ladies ekhasini. Tuyameni. Tune. bonke lapha Simalade. Thank you very much bafethu. Ibambe kanjalo. Engathi umdali ngani anganandisela. Lapha ekuthathe khona. Sale ngidlulisela amadoda athola isiphothamlilo. Lento lokhu ikhipha umlilo kuphela. Ikhipha amalanga wenzani usibona babista la Funi hayi makaqinisa kahle ngoba mangalithwe ibhola lobefaka straight wina la and the penalty number 5 here we hey ndo atazi hilo mekuwende nasibona ngekhetha asukumisela pha imali ehamba emalevene umfana lapho sefesterase bathi lapha usithatha yo lona ngisadlala wami Stephen's washayipali yo sisendenza unesendenza liyesayile lisayiyalifika but funa She's the issues of the new champions.